thirtu zong te in zawa in chibai thami ka han buk le vek cheu ni nizan ni som pathum nizan khanin Longklai Future Group a thil pakhat viral chiam mai oma chu enge ani kan ti chuanin MRB Longklai 3 a thil thleng kha anita chumi chungchang chu voin ni som pali thaka sak ni som ni le paru hian ka ron chiar chuak in ka ron react ve dona hemi chungchang hi thil serious deuh mai ani awang hianin han soilan ver sim hi thain ka ria ti chuan ni zan dariat borvel khanin Longklai Future Group a hianin posiam ania hemi hi posiam 2 ina posa siam na ang hian ka ron chiar chuak dona tin ka chiar chu zo hnulama hianin puzai rem thanga RTI activist ina head office Mizoram Rural Bank a lekha thonte po kha kan chiar chuak vele ngal don boka tin atop lama hianin keimam hu dan keimam mimal hu dan te thlir dan te po kha an ron soilang vele don boka ke hi chuanin dikna dumi kan awang hian adik lampang kha chu karon support char don adik lo lampang nia kan thriat kha chu karon kher karon kheingar don ani ti kha kon soilang ver le sim tiang ti chuan khongain like le share lama khan thanem kamin lungai sak sam don ne le tuna chiarang Longklai Future Group LFC MRB Longklai hi Mizorama bank zong a hian customer ngai sak lo le ngai poimo lo ber an ni nge yang chun thingpui in break hi chun dar som pani atanga dar khat le chan ve dar khat le ni som thum panga PM an break chung hi a thok te du chen hi ani rongot hetiang hi chu a fel lo deuh chu ani bank a thok ber of the year award hi dongklak vek ani hetiang thil hi ador tu thingtlang lama mi te tan phei chuan harsat na lian tak thlen tu ania tu hna nge thlen tur ni anga tu nge action la theile an mani staff te tang hi chuan bui lung tok ang hlau kan ni zel si ya copy paste Mizo CPCL report FB group an ron di ta ti chuan thalak hi an ron da boka hi Longklai 3 MRB bank gate kha anita hemi chungchang hi chu top lama soitur tam tak kan ya ti chuan puzai rem thanga RTI activist ina head office sa hemi MRB bank ni zana viral chungchang a khanin arang thayang bar khan maron la vele ngal boka hi ka ron chiar vele sim tiang thil serious lu tukani kan ti kha chiarang to the chairman Mizoram Rural Bank head office Aizol subject Mizoram Rural Bank Longklai Bazar Veng branch chungchang aron ti ta chuan sir madam khongai takin kangen na himin ngai poimo sak turin kange na che social media kan lo muangin Mizoram Rural Bank Longklai Bazar Veng branch a hian chun chol lunch break darkar khatle a chen velai an nei thin ni in alanga tin heti chung hian gate kharin an ma ni dor tu te chu pona anin nga tir thin bok ni in alang hi danin aphal sak ani chuan soitur ka nei lawa danin aphal lo an lo ti ani ero chuan an laka hian dananga ma min lak sak turin ka nge na che tin bank hi an hong har thin hle ni in thu kan dong boka hemi chungchang po hi min en chen sak turin kan ngen bok a che he ka ngen na hi min ngai poimo sak tur le i malak na te min hriat tir ve bok turin i khongai na ka han dil bok ani post screenshot po karon thil tel nga le ramta nai tho pui zairem thanga RTI activist luang molai zol phone number aron da boka kha nizan lampanga Longklai 3 MRB bank a thil thleng chungchang kha ani a viral na sakhop me voini sompali thleng te po hian social media site sanga hianin MRB L3 branch te hemi lunch break an nei reizia chungchang te kha viral na sem maya ti chuanin lunch break chungchang kha kan buaina kha ani chhotak sia chuanin RBI in lunch break guidelines a hian engtin nge ron zia ti kha kan hriat ve sim kha thain ka ria dan hriat tam hi ke mani ta na travel sim maya ti chuanin RBI guidelines a chuan ti hian a ron ziak ta lunch break lai hian counter zong hi close khar lo tur ti kha an ziak kul maya staff zong voi khata a rualin lunch break an nei hian a rualin counter zong kha close lo tur ti kha ani le boka ti chuan counter ni an break chuan counter khat
dal kha mi pui dor thei turin an hong tur ani ti kha RBI guidelines a khanin chiang takin an ziaka ti chuan break la ya mi pui loin tlar tu ti ra hi RBI dan nen khanin ange ain nerem thei che lowani ti chuan banking hours hi dar som atanga tlailam pang darli he hun chung hi chuan bank hi hon reng tur ani chumiom zia chu break po nei ma se staff te khan in lunch break po khan nei ma se dar som chu darli a kha chuan gate le nge counter cash counter emo deposit counter emo ang chi rim rim kha chu pakhat a break chuan pakhat tal kha counter kha in hong tur ti kha ania chu van chuanin hemi RBI guidelines ina lunch break rules a siam hi mi puite po hian kan riat fia kha apoimo khop metin a staff te po hianin nge bank staff te po hian hemi RBI guidelines a lunch break rules a inzia hi chu han chiar chiang le zual se ti kha du om khop me ti chuanin bank ivadora lunch break ania lo ngak ro antia counter zong zong an lo khar emo gate an lo kal emo ni kha chuanin complain I thelut ngal thaini chop le chilin immediately te po kharin complain khai thelut thei ngal ta ti chuan bank manager va mula RBI rules in counter hi kharvek aphal lo thu kha lunch break line counter zong zong close vek aphal lo thu kha bank manager hena khani vat hlenanga ti chuan bank manager ina I thu soite I complain na te lo ngai poimo lo ni kha chuan an website a khanin I complain le thei ta ni kha website ai complain to kha chuan a effective khopin karinga tuna long klai a kan buaina ber po hi hey nizana viral kan mu khanin lunch break rei lu tuk le an break la ya gate an close an khartla ta kha kan buaina ania ti chuan social media site sanga comments tam tak ken hianin hemi MRB long klai tri bank hi mi pui hianin an lo notice na rei to an hi na langa an comment sang ken hian an break hun chunga hi rei theil tuk chun dar som pani chang dar khatlem ni som tum panga thleng hi an break a chuta chuan counter zong zong close ania gate khar ani boka ti thu kha soitam em ya hei chu adikani ka hre chiang ve thokhatin ka ria hemi MRB L3 branch hi chu ka hre chiang ve thokhatin ka ria an break rei thin kop me tin abik takin thingtlang lampang atanga bank dor tura local te hian khongai thlak em mai ni an break chung reisia gate an khartlat boxia an break to kha chuanin dar som pani rik to kha chuanin break hun atia tikhan customer te pona tikhan min chu atira gate an khar mi ata khang tiang vel khan ni awang khanin thingtlang lam tanga local te hian khongai thlak em mai ni chung le khat u le nau vu le wang nei lo thingtlang lam tanga bank dor tur ringot aron kalte khanin kalna tur hun an nei lo wang khan bank bulu nai bor vela hianin bank hon le hun kha changin khang te khan hun an mang thin na hemi chungchang a hi chuanin thu nei tu lampang te po hian helai bank hi chu min han en fia sak deuh sela ti kha ka du khop me ti chuanin RBI guidelines an ziang hianin lunch break a hian counter zong zong hi close tur ani lo ti kha guidelines a chiang takin a ziaka ngatinge bank staff te hianin RBI guidelines hi an follow lo ka ti ni staff te na RBI guidelines an follow lo chuan dan an zom lo ti na ni break a khanin staff zong zong kha arualin chol phal ani lo thu chiang takin a ziaka ngatinge an break lunch break a hianin counter zong zong hi khar ani thin close ani thin chu mi pui po hi kan huai sen ngai ka tia dan dik taka thilani tan tur dik taka vakhak ngam sta mi pui hi kan tlem khopin ka sia chu guidelines a chiang takin an ziaka counter pakhat tal hi break lai hianin an hong tur ani ati si chuanin ngatinge mi pui hianin pressure kan pek ngam lo gate po hi an break lai hian khar hi athiang lo rim rim an hong reng tur ni chu van chuan vo in ni atang hianin long klai mi pui te po hi har tharila heng bank rim rim MRB bank cho po ni lo state bank le apex bank ang chi te po an break lai rim rim hianin gate an khar mo counter zong zong an khar ni kha chuanin RBI guidelines in mi pui hianin kan va attack kan va counter ve ngam tur ni chu ke mani ta na tha tur ni ti chuanin thil pakhat kan soi vele du chu kumin khanin bank pakhat a ming chu ka soi lawang bank kha vadora ta chuanin staff pakhat hianin tham lo deuh hian min lo bia ni ka ngai thei lo khop ma
an office chung ania ka za pe vak bik lo min za pa vak lo ka chung ke na ka va respect vak na tur kha om lo thlatin ka ria chuwan chun mi ron chan da nang chi khang ka chang ve ki kain bak kai trepa kha pa ne khanin o abula tong kam thaum renga tong kam tha kha mang ve mai sela mo tong kam tha man lo chuanin ka va bia ka tena tong kam than man lo chung ke na tong kam tha deuh tong kam nem pa ka va bia krang na tur kha omin ka hretlat lawa ka va chang ve fak fak ani khang tiangang tingam mi pui kha kan om kha ngai ni ani na taka chuan bank hi sumdong kan ni ti hi hre ro se ani na taka chuan bank hi mi pui tel lo hianin dar kar khat po hi kal thei mi lo chu mi pui te hianin kan right hi kan hriat ve ngai ni engmeo eng bank bera emoi kalta staff ten fel lo view chuanin complaint po kan thelut ngam tur ni tin social media po kan ti viral ngam tur ni mi pui tel lo hian customer te tel lo hian bank hi dar kar khat ni khat po hi kal theilo chu sumdong an ni na hi hrengrang sela bank hian ti ka du khop mai staff a hianin eng bank staff a point fel an oma fel lo tam tak an om ve bok ani chuwan chuanin hemi issue a hi chuanin apoi mo ber chu mi pui te kan ni mi pui te hi a dik tak chung kan doi sep lu tuka kan dikna kan right kan chan vo po hi nge kan hlen chuak kan ti chuak ngam thin lo ni fel lo kan hmuranga bank chunga kan kala thil fel lo kan hmuranga kan soi ngam lo mo khang tiang vel kha kan ni wang chuanin kan ni awang khanin kan tong ngam thin lo wang hian bank staff te po hianin mi pui te hi min hne so ka ti mai chuwang chun hemi longklai thi bank atanga thil lo ir chuak lo viral atang hian longklai mi pui te po hian injury ila RBI guidelines te hi hriaila guidelines ang tewa staff ten om lo ni kha chuanin a complaint na kha mi pui chan ani bank hi sum dong an ni a staff te hi customer te tel lo chuanin thakhat hlo po hin la theilo ti hi hriat tur ani na taka chuan mi pui te wanga bank hi din ani mi pui te wanga staff ten hlo an la ti hi hriat ve kheu tur ani chuanin bank staff te po hianin mi pui te hi lo in du khuma biak nuam lo deuh lo in om vak vak a hi kan ti lo top tur kan ti ani ti kha atop na tan na takin kan soi te